Zemlja brzih vozova, vrhunske tehnologije, drevnih hramova i jedinstvene kulture. Ali kada pogledamo malo dublje, postavlja se jedno zanimljivo pitanje. Zašto je Japan drugačiji? Kako je zemlja koja je oskudna prirodnim resursima, koja je bila potpuno uništena tokom Drugog svjetskog rata, uspjela da se uzdigne u jednu od najuspešnijih zemalja na svetu? Odgovor se ne krije samo u ekonomiji, politici i tehnologiji. Odgovor se krije u ljudima, odnosno navikama koje Japanci primenjuju, koji ih čine toliko uspešnim. Danas ćemo pričati o 5 stvari koje Japan radi drugačije od ostatka sveta. Možda će se iznenaditi, ali te stvari nisu ništa posebno. Tajna je u doslednosti i tome što se primenjuju svakodnevno u dugom vremenskom periodu. Pretplatite se na kanal Japan u srcu, ovdje imate mnogo zanimljivih priča o Japanu i japanskoj kulturi, a mi hajde da vidimo koji su to 5 stvari. Prva je Kaizen, moć malih koraka, promjena na bolje. Dok ljudi po svetu imaju percepciju promjene kao nešto velikom, ogromnom koje mora da se desi, Japanci o promjeni razmišljaju tako što mali dan svakodnevno poboljšavaju neku malu stvar. Ako si za 1% bolji, na kraju godine bit ćeš 37 puta bolji. To je prosta matematika, ali je retko ko primenjuje. Postani svaki dan pomalo bolji. Ako težiš ka tome da se odjednom promeniš, to je nešto što zahteva ogromnu energiju, ogroman napor. A taj ogroman napor percipira mozgu da je to nešto mnogo teško i onda mozak vrlo često odustaje. Telo odustaje i vi ne možete da primenite promenu. Ako promeni razmišljate o malim stvarima, na primjer, danas sam uradio 1 sklek, sutra ću uradim 2, sljedeći dan 3, 1 po 1, to nije veliko, nije mnogo naporno i vi ćete lako da napredujete i ta mala promjena će vam doneti veliko poboljšanje u dugom roku. Ovaj pristup je ne samo pomogao pojedinačno Japancima, već i velikim japanskim kompanijama da postanu vodeći u svetu. Toyota je jedna od kompanija koja primenjuje taj sistem u svojoj osnovi. Tako nekad male stvari i male promjene donose veliko poboljšanje. Drugo, odgovornost prema zajednici. U mnogim društvima dominira pitanje šta je najbolje za mene. U Japanu se mnogo češće postavlja pitanje šta mogu da uradim za zajednicu. O ovoj temi smo mnogo pričali na kanalu Japan u srcu, ali ponovit ću osnovne stvari. U Japanu nećete vidjeti smeće na ulici, nećete vidjeti opuške na ulici, vidjet ćete da ako je nekom potrebna pomoć, drugi će pritrčati da im pomognu. Zaista vlada jedna velika solidarnost i ljudi žele da budu dobri naravno za sebe, ali dobri za svoju porodicu, za svoju zajednicu, za svoj kvart, za svoj grad i za svoju državu. Tokom velikih prirodnih nepogoda koje su pogodile Japan i velikih katastrofa, upravo ta solidarnost i odgovornost za druge je pomogla Japancima da se izdignu iznad okolnosti i da se u rekordnom roku oporave. To ne znači da su Japanci savršeni, već da ozbiljno shvataju svoju ulogu u društvu. Broj 3. Poštovanje vremena. U Japanu je vest ako voz zakasni za neki minut. To je strancima potpuno neverovatno. Međutim, za Japance poštovanje vremena nije pitanje samo efikasnosti. To je pitanje poštovanja. Kada kasnite, vi ne trošite samo vaše vreme, vi trošite i vreme drugih. Zbog toga su sastanci, dolasci, odlasci vrlo precizno definisani. Japanci se zaista trude da uvek stignu na vreme jer time pokazuju poštovanje. Osoba koja vas ne čeka, osjeća to poštovanje i ona uzvraća isto sljedećoj osobi i to je jedan pozitivan krug koji se širi. Broj 4. Obrazovanje karaktera. Mnogi smatraju da je japanski školski sistem jedan od najzaslužnijih za uspešnost ove zemlje. Naravno, to jeste tačno. Japanske škole postižu mnogo dobre rezultate, ali one su uspešne ne zato što bolje uče učenike matematiku, jezike, prirodu, društvo i ostalo, već zato što obrazuju karakter dece. Deca sama čiste učionice, uče se odgovornosti, spremaju užinu, čiste tu istu užinu, peru sudove. Sve to uče da rade u školama. U japanskim školama često nema domara i tetkica. Deca sama obavljaju sve te aktivnosti. Japanci veruju da se kvalitetno društvo gradi ne samo obrazovanim ljudima, već i karakterno jakim ljudima. Broj 5. Dugoročno razmišljanje. Možda je upravo ovo najvažnija osobina Japanaca, a dobro se nadovezuje na stavku broj 1, odnosno Kaizen.
Dok mnogi razmišljaju kako preživjeti sljedeći dan ili kako dočekati sljedeći mjesec, Japanci razmišljaju o godinama ili o desetinama godina. Daću vam nekoliko primjera. Kompanije ulažu u razvoj zaposlenih nekoliko godina unaprijed, pripremaju im programe, obrazuju plan kako će oni da se razvijaju u narednim godinama. Gradovi planiraju infrastrukturu za naredne generacije, ne samo da reše neku stvar do narednih izbora, već šta će da uradi za 5 godina, za 10 godina, za 50 godina. Porodice štede i razmišljaju dugoročno. Zato se Japanci rijetko rasipaju novcem i zato vrlo efikasno prebrode sve krize. Ovakav način razmišljanja donosi stabilnost i dugoročni napredak cijelog društva. Rezultati možda ne dođu odmah, ali kada dođu, donose taj dugoročni efekat. Traju dugo. I za kraj, koja je najveća tajna Japana? Možda je upravo tajna u tome da nema tajne. Japan nije postao uspješan zahvaljujući jednom trenutku, jednom genijalnom naučniku ili jednom uspješnom političaru. Njegov uspjeh nastao je iz milion svakodnevnih odluka običnih ljudi. Kaizen, odgovornost prema zajednici, poštovanje vremena, obrazovanje karaktera, dugoročno razmišljanje. To su principi koji primjenjuju Japanci, ali može da ih primjeni svako od nas. U tome i jeste lepota. Pitanje je samo da li smo spremni da ih primenimo u svakodnevnom životu. Napišite mi u komentarima koja od ovih 5 stvari vam se najviše dopada i koju biste najviše voljeli da vidite primenjenu u našem društvu. Pretplatite se obavezno na ovaj kanal ako vam se video dopao, kao što sam rekao, još mnogo dobrih videa o Japanu i japanskoj kulturi, a mi se čujemo i vidimo narednom prilikom.